15, gai weld y dits. Sorry, 9, wrong number. Da chi'n cadw'n iawn. 916, helo, ti dal yn effro. Wel wrth gwrs, mae mond yn 916. Be ti'n wisgo? Slippers a pyjamas nes i brynu o Tesco. Neis, dwi just yn holl o naked efo massive bonnet. Bonnet? Boner, sorry, autocorrect. Dallt. So be ti'n dweud? Nawn ni ddechrau siarad yn fudur. Ia? Typing, 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 typing,